Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH. Aha, too much GH. Ghana wahala jumedie ena weni eguso a monshe na huni aba ekwetskapa ne nso minimum edi ehie yi na ene dey arehosem a ababeto edwa se cargo car a ebepie mu ewo nkrankrodua yi mu agete Kintampo kwan eso ehuni ede abo ahobabo adwuma yekofo no mu bakwa police ni abranti adidi ede Sergeant Solomon Amuri na ye nua be mewadi emfinhia aduanan mienu 42 na sei na ensem no esi ye abusuafo nwa mbonra ensem no emu car suspect car no ne driving license no registration number 11 JP 9534 na just say alloding if ye goods free ye tema na ye nua be man din ede Zakaria Kagambega or no na driver no na just na wotwi DAF SF cargo truck no na we di infinhia aduasa enso 37 years na ye nua be ma Zakaria wo in charge of Wagadugu yes cargo truck no enti wono na just wo de enioma na car no truck no ekura no wode ekọ tamale kwan eso ntite Kintampo ekwan so na wonam na sambre no nso so na Sergeant Solomon Amuri wono nso so wakọ adwuma chese yenua be mai wapon a enesa woko efie around 8:30 going no mu ehonom ena chese driver ni Zakaria yi emra wodru Kintampo tamale highway no eso no na chese wodane de ewra ekwan a ekọ tamale direction no also na ho na chese dane a wodane no se ekodane chi aye obi nim ekwan a efa so a car no cargo truck no etimi dane ya emunu ye de eto Sergeant Solomon Amuri eso a chese empofrimu na no temamufo ana wo mo ewo hono mo de wo mo ye ne ntentem erahye ekokopie mu ewo ka no ho a wo mo ye etwen ye nua bema Solomon de efri honom de no kopie mu ewo bupe polyclinic na chese woje ayarehwem na ayarehwe mu a na ebeto edwa se ye nua bema yi wantimi amfa koto anyenkwa chese wato anananom ewo ensedo na amrumu amene wo kasa yi de deposit no ewo Kintampo Municipal Hospital mortuary chese wo mo preservation for autopsy chese ekoso na ebusianfo se de meka ye eno no na ye nua bema na wo twika Zakaria yi wono nso so emra sa ade ni si ye emra se ka no edane ya emunu de to Ghana ni adehie wonya dehie kwa na ebiem nso woza ya hobambo adwuma yekofo no ebi nkrofo enti no wono nso so emunu mu ha no wode ni ti ekokodo mu chese wadom wa su kokra wo hwehwe se chese wono nso so bepani baabi ede afa enesa na abusiafo ensemwe ebebeto abonten Ghana fo bebre na ede wo mo ano atumu ebi a chese mo ne se ebetimi abase driver ni no ne mfomso se ebia wanhwe ekwan no so na wo chia wo chia na wo dane dia kwa ekwan foforo eso wo divert anasese wo ko tamale kwan eso no wantimi andane yie enetimi kokomu no ye ebinum nso so ede sobo no so ebo ya kwan a enye se Ghana ebrasom se da ne da abato afi eba bedra ena be hunu mpanifo wo mo ye wo mo akwan ene wo mo nam ha no mo ye kwan ade atumbe hu no mo nam ha abato ni nya wie na wonya akonya no so etna eno anu no sa ekwan ye no krampo no enka wo mo budget ho enti ehu ebebe hia na no na binu mo nso se da bi se de enioma ekoi edifo binu ma hyenkomo ede afa ewuwu a ebe koso ewo sa
Kintampo kwan so because afi we ye mu na car mienu kokonya nkwanhia wo ho no ma emu enipa aduasa 30 wo mo hye dwuro ba a chese wo beka se nam a yatoto enti no ehu behia se mpanifo ebema wo mani akoho na se mpa ye bi na wo mo ebebo a wo mo embo na se de enoma ekoyi de wiemu no enye betesa na abusuafo aposifo so ani de akira wo mo hwehwe ye nua brema Zakaria Gakambega wo mo hwehwe no wo baabi biara wo mo ebebe hu no because asem no esi ye na dwane wo dwane ye no ba ne sen na watimi anya akwanhia na se bibi atimi asi na empofri mu ubedwane all of a sudden soma yesoma no ana se ono so emfunso bia wo ye no nti na ama no edwane nti we ene arehosema ene de Ghanafo ababeto ya apono so ene ye nua bema Sergeant Solomon Amuri one na busuafo so chese cargo car emunu de ahwe so wo Kintampo kwan no so emra driver ni no na adwen se wo fa tamale kwan no so ebusuafo aha na ye di dwumadie no ebesi for wadwen chefa ensimi hu bra ana contribution de ohususu se ebeboa eba yes nkwanhia ekokoso ye betimi asi anu nyina no fabra ye comment section na emrepam no ye bekenkan de amamo ubetimi afolo yen susu wo ye IG page @gh_ ebia ne by chance na waba betie ye won subscribe to your channel no ene ye ne ntempa mia adoma ne so se de nya upload video bia won so etimi nya notification na wa share de ama wa busuafo ene wadofo na ya so da form se ntie bia benya de afa ense we hu nyina no ye de ani de chi ni nyina no ye de beba aba besum etiefo ene ahwefo ha ene de dwumadi no esi da sane ye besane hia makram. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH.